Потера закончени роботи у 3 хижах, обити обілені мури, положена ізолація і патоси, обезпечeni mebelj, a teraz zakončuje i ostatnja prostorija. To bi mala biti jedna ljetna čajna kuhnja, u kotrej bi še mohlo dako spopizac, odpočinu, spopatri s televizor, a istočasno mora bi mala i veliki WC stoli, kotrej bi mogli pohasnova za promociji dake knjiške, abo za učalnju, abo za konferencije dejaki, kotrej bi tu mogli še otrimovac 20 osobi mogli komotno stanovati, bo tako prostori njete, to všetko pretvorene do spavacích hižoch. Prešloho roku u Vladičevskej rezidenciji zaznačeni 180 nocovanja, a poneže ušidzenie nocních za turistoch i prechodníkoch so skromnýma financijami, interesovanje za rezidenciju i toho roku veljke. Co što dotika robotov, kotri vyvodzíme tu u Vladičevskej rezidenciji, treba zadzikovati našom Vladikovi u perši mjeseca, pretože on še najviacej stara, briguje za to dom, že by neprepadal i že by bolo pravené, že keď takto dašení pohaňbíme, že keď takto príde otvorí nám dveri, že tu ruína, alebo popadajú povali, alebo prepadajú patosy, alebo tak, ali istočasno opština, nesem pove, že nema sluha, ali nema dostatočno finansijske mogućnosti, že poduparla to tu akciju obnavljanja rezidenciji. Sredstva še po projektoch budu pitati od japonske i avstrijske ambasade, a tiž tak i od pokrajini okreme za roboti u cerkvi Preobraženija Gospodnjoho.